apart from tumfo obi ani tumi so timi frɛ konfo bi sɛ hia me ha abosom na mudu go awie mu twa so kokoro matwam akonfo no ba ko yɛ ni tai wo sika wo nimdeɛ fa ba boa yɛ ya ni bie dasebru de sɛ wo sika wo nimdeɛ na wo fa moa wo nuade a apart from santehene obi ani obetuma tena ba bi sɛ konfo so masi bra me hia wo fa license no so a wo picture bɛbɔ hɔ wo din ɛwɔ hɔ wo kɔma wo kɔm no ɛwɔ hɔ ɛyɛ wo license wo a woyɛ akonfo no any baby a woyɛ wo ejima edu baby na ebi mo print fake license na wo se me sa magin ma 5 million no a wo gye me no wo say Jimmy sika no license na ma me ana say free Abusiafo me mamu nyina kwaba embra nyansapo TV so meka se nyansapo a no wagye me so se sane no badwem ma kwa so ene so yesen de ehye bi o ye bedi enkomo foforo wadaroma eya subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe comment section wo so na wache wadwen ama no aye kama ene nyansapo so ba ya ma menkan fo de bi ma me kan fo nala ene de ama NALA na la ena mekanfo e de amam timi yenuanom am wo abrochire mamu I am person bo send sika e ba fie no nara app ena mekanfo e de amam de hia ne se wo be download app no wo phone so na wo register with the promo code nyansapo mema wo remfi register with the promo code nyansapo na onya register with the promo code nyansapo no a wada ma wo benya $20 cashback reward $20 cashback reward ena wo benya on your first $50 transfer. Wadaroma. Inti shani so sa efama men. Oda anyansapo so de bia no ade a eya na eye na papa no. E na ye bo hu dawuro na ye kanfo e de mount wo abroche na be so send sika de baga na hase ya. Se owo United States. Se wo na se misumi pese me send sika kwa abrochire. Wo so pese send free ase kwa abrochire. Ne na la app do nya de hia se wo download wo phone so aba. Because me de kabi wa abrochire wo se bitia. Nti hia se wo download wo phone so aba. Enya banko ade a register with the promo code nyansapo. Na se anko a na me so mbe nyansapo. Unni how edamu unni how odada on say wo mu send this kana basa na mu yem hihie omo e na kakam na kofa no fo hwese yakọ ya na nala de odada wo send dia eno a no na ba beduru kama ba member we mi say your promo code no be yusu nyansapo as promo code na benya $20 cashback reward umpewe na pede nala e na mekanfo e de amount abusia yatina se ye ne konfo black e na ebedi enkomo enne da yuso so media so ne oba yesu ma yebo a me mana na kwa ba na de enne koma twetwe ni nyina no ahyehye so se wo hwe yen so na se wo so edwuma ko bi na pese yebo hu dawuro ma se ne yebo nala ho app ya wadawo ma your production number no friend ne ni nkomo wo se hye ne wo fom kora na ne yenya adwuma na hwe kwanya nyansapo ye be fa so bo dawuro na ma wo so adwuma nyasem ketwa ama wo so adwuma akosoro maji atumu preko pekora te kanyansa ye kanyansa no kore na waka ni nyina mo enti me mana na kwaba na ye de ne nkomo atwe ni nyina no ahye na me mo kwaba ibi aboko jama da roma tiapo nice one day akomo adwuma da so mo da roma me ye unfrim na anu ya ye fra konfo se mu mehia ye na nanom konfo mu mehia ban panyifo aba ne mu ba be di hia mu adi nkomo adwendwen nyama ba ko menu ho e beboa mo e pese ye license ma mo di mutumu prekope ye kodu ho no na wuni ho no patake se ase culture center mi kodu ho no ma han malisi ehwe konfo black man hu mami nsere konfo bi ate se wo hene no kore e kwa be ne fa so frɛ konfo se ye ne kodi dwumadi na na usu se kwan be ne fa so aye mfrɛ mo se o pese wo frɛ konfo na ne di nkita ho a ye tubofo e ko ne fie e de nsa kwosere ne bosom ne se o pese wo ne konfo ne di dwuma bi te wo sere abosom ne se omunja o mo konfo mawo na utimi fa ne tukwan na utimi ne di nkuta ho na ye mfrɛ mo kekesa ese be sere afa hyebusa ho se di nyame wo de nsa ne kwose konfo se mesere fa to mpanyimfo anim se me ya afa hye mo fo mani mo nyam meta me ki
Na nyese me sori ya na akotena ba bi se hwan na so ofre me se woni mi kohia wa bi na obi amfro me obi amfre wante mente hwe ugidi se wante mente hwe ah mente hwe asane efre konfo efre na konfo dey ye tie se dey asante we na konfo ni na social media meti social media na tie so tie ase akom eye tumi o sante hene enko a na betimi afre na konfo se me hia konfo enti momra apart from tumfo obi ani tumi so otimi fre konfo bi se hia me ha ei mekra me bo so se ewura nko a this ewura nko a apart from sante hene obi ani obetimi atena ba bi se konfo so masi bra me hia dabi na boy na kyerɛ yemu adenti na yewura nko na timi frɛ mo konfo bi a wote asante mamu bia no ekom sante hene ti ye nkom abanti ye kom sante hene ti enti sante hene na wo tumi ye te sante hene asase so sante hene enti ne ye wo ba bi ti ti sante hene nko na wo tumi so obefrɛ wo sebra anase kura a wo timu no o hene no betima frɛ wo se woni wo nkutan de no kura ne so obesrɛ bosom no o de snap obesrɛ bosom no so opeso ne konfo di nkomo na bosom na ma ne konfo kwan se kɔ se me koi ena me konya accident ya ena me wu ya me na mawuo ana me bosom na akume nese waso den wo kra wo bosom na akoye wo mom so mko hia no hwan na so kra ne bosom e kra me na fa so kra bosom no bosom ne nsa na wo ho na wi kra ne se wo kɔ ba bi na de wo kan de na se nka mpanyifo betimi afrɛ mo se na mo frɛ mo e ma mo hia ye ya na o se nka be se ewura so sa na pese wo kyerɛ sana tie sante hene na betimi afrɛ wo asoma suma nkwan se suma nkwan mi hia ma konfo nyina frɛ mo ma me no be obi awu bia no baba wo ya le kura betena ka mu ne de obo wi aba because wo wura hia na me kwoti me na social media mte se aban mu mpanyimfo bi so mu hia konfo nto fa ne trasa ebia na nye ya konfo na aban mu mpanyimfo hia ye ebia na ya konfo furu bi dia na da ben na aban mu mpanyimfo mpokura no omo frɛ se enne ye hia konfo ntimi wo mo bon Ghana ho brama ye yetimi fra so fo frɛ nkramofo da ben ye frɛ konfo ampa ya fra so fo bi e ma bompa ya mo man da ya nkramofo mo ma bompa ya mo man da kura ba ye no nkramofo ni aso fo ko bompa ya ma Ghana ya fra konfo nti ba ne se ne de obefrɛ me wo frɛ me se me den me ma o nti na wankɔ o me nkɔ ayere na ne wankɔ de me kɔ ye nti ne ma bibire na me hu ye ne ma bibire na me te ye aha nti na mabaye ye be di wo nkomo nti aban sɛ na mu a oba ye oni akonfo be hia na ma konfo no asa aban sɛ na mu akom da nim so ye konfo nti oba de no aka akom mu asɛm onkom da ba de no aka akom mu asɛm obi a onkom da no ye de no aka akom mu asɛm waka asɛm enye no mo se ye wo akonfo asi na mu wo parliament no se efa bladwo ase hwan no wono wontimi ma mahia akonfo o so no ka oba wo se wono na eba be hia akonfo na nya aban asi na mu na be se be hia akonfo ye wa akonfo asi na mu wo parliament na mo se ye friend efa bladwo wa nkran wono na movement mi aba aban asi na mu na eba na aban asi na mu no akom da aban asi na mu no akom mu sen e na obekom na o man no kura mo gi akom tum Ghana manji akomtum ana yesu ne school mu ye je Christosum tum ye je Islamic tum na afa ye je akomfo traditional mayada akomfo ye ma holiday akomfo holiday ye bi wo Ghana ha na bia mo mpere se mo pe holiday kia ma mo mpere da bi o da Christopher ye mo holiday enkramofo nya holiday Christopher Easter holiday wo ho enti akomfo holiday wo Christmas holiday so wo enti akomfo holiday wo man nim no wai na bia mo mpere se mo pe da bi o da sofo be na pray ye see ye man holiday enkramofo do say na ye demonstration say o mu hia holiday wo aben akomfo ntia na mu wo parliament na wo say o dey to parliament ni mam wo ye say senti sa akomfo hia mo kwhia ya akomfo parliament no do wo o gira akomfo na mu na wa ma bi e bia no so aso me bi fo nto so aso ma won tina wa ma yo wadaroma aban tia na mu wo ba ye be kyekye mu say wo say akomfo ni nyina no ye de mo hye ye de mu nyina ba ma kyinye ba ko ase ze association ye de mu nyina ba ase ye kam nyina bom ye yi ni 11 se perfume rice no akomfo ye ni seat wa ban mu ni seat wa ban o ma wi asofofo de asofofo no mo seat wa ban mu no o ma ye o mo de enkramofo no mo seat wa ban mu no o ma ye o mo de na aduru ye so nti ye ni aban mu no mo de be start ya na akomfo ye free tia tax enye ne o akomfo tua tax ye tua tax mi tua traditional council de e mention tax ansa me say tua ban tax abanje o tax abanje me tax
Akwamu tax. Me na me catch every day a year be me 5 million. Na we de minjindi. Maboa me ho. Ese na nim da me de ba. Tini nya show Me boto tum da na ma kire osie. We ma me ka mfa we ma. Okay. We date be ya. Ma me hwe. We 19th August. 2026. 19th August. Na say we dey on ntwere pa ni o. 500 Ghana cedis. 2025 na 2026. 1 year. Okay. And there was 500 Ghana cedis. Fachire wa hwefo. Nana Emmanuel. Wa wudin ampa. Wa bo udin da enu ani. So what I say? Utwa tax ampa. Foma me. Yo. We kura me tu ne na ba hunu no. Hwe we so. We share 500 Ghana cedis ah. Enu so date be. Enu so 8th July 2026. Na 2027. To try as a fit no 500 na wa ha. Aban ni so woni me e ba ne so no give me tax. Traditional ayifo na twa this is assembly. Fija Kwabre South. Nti aban ni nim ye na ofe na obehia we no mtwama na say e fake o mgidi ara. Fatu kamera no mo he. We so receipt. Na receipt na kita me. Nti aban ni nim ye na aban ni nim akonfo na afa na obehia akonfo dia we firi hin. We ne firi men share there between 5 million. Friends 50 cedis a year. 50 cedis a year. A year. And then men share den wo form na abamu den wo so. Ayo. And you also buy lances ama me we ne there. Yes, the lances be na we na so dey we. Won register me. E ba ne say na aye we ma me. And say na me say property tax. Dan na mesisi no. Me say property tax. Amitua. The tax na do so. Eka bia na aban give me 7 million. E wo madwuma me ye ni me japade e wo me dan metim entokua to no wagi 2 million. Na akom na me kom no wagi me 5 million. 5 million ye musa se me ton de an. Madwuma ne company. Me koto akoko firi baabi na me abra me bosom. Me kokoto odwan firi baabi na me abra me bosom. Me koto na ntwe firi baabi na me abra me bosom. Me na wo gi me tax no. We na wo gi me no wo gi me for de an. Manso nti na matwa. Manso nti na metwa mpa ho asem so ti ase enti wo se madwuma na me ye no wo gi me tax dia obi ba ha so akasefo so blast bokum nkrofo ebo ohunhuna nkrofo enti no mantimi anya adwuma afi na obagi me tax ma anya na se me na mantua ana se de abrametime yadim e be so wo de abanka me de abanka no kore so ti ase enti se me kura wei na se wutimi ma obi beje dia ade na ma assemblefo ne mfa lances na opeso de bere me ne mfa nka ho no betwa betwa wei o de abreme no de abro na so me sa me hia na say lances dey bi wo ho e bi wo mining dodo na kita bi ma dodo no so ye fake and dodo na so dey kita mu ye fake into so original one mom no introduce am o mo no into original one no say dey QR code bu ha utimi scan nya details bi bia wo so nya botere say ayipa dey na aba no say hia no mbe hia akomfo omo botaye omo be hia akomfo no say omo be lances am o ma na lances afi na eba afi na eba eba ne say na bi wo bi Nana, o se dey di kan o system ni mu no. Bi mutimi ye fake ones wom. They say dey o ma sesa o monsa. Inti dey abayi dey wuntimi nye fake. Inti o mama. Me ntia se ma me e. Se dey wutimi ma assembly fo, ye kwatwa no this is assembly no. Ade na won fa lances ne ma this is assembly fo. So obetwa. Na obetwa na wo dey ama no. Na wo se me nsa amra, me mbra me ye den. Me wo Kwabre South ha. So ti ase abra abanyasi na mu wo Kwabre South. Kwabre East abanyasi na mu wo ho. Da bi abanyasi na mu wo ho. Enti we no sa panyin na obabehia mo no. O ni twa we ma me ana. Da bi. Ukoje no afija Kwabre South. This is assembly. Na sa obema lances kura na aban ni hu kwan se ofra akomfo se wo de lances bre wo mo. Dia wo sa aban ni ye ni se. Traditional council lances na ye no. Otumfo ama otu sumankwa ahene ne mpanyimfo akwanya omo na yes lances no okay enti no o sanka aban mu mpanyimfo kwehia otumfo na omo ne otumfo atena se katachie sei ne ye de beka akom no ho wada woroma ye pese o ma na no nananom omo ya akomfo ni nyina ye de lances we aka ho na wo de copy na otumfo na otumfo ahwem ogitumu a na o de amatumankwa ahene enti wo a wo lances beko renew lances bia no wa ye no aka ho wa ye new one amawo so ti ase etinya aban mu mpanyimfo na se be hia akomfo wo hia akomfo se da ban na ogi akomtum na da ban kora na aban ne ka se afi we die mo magi sika mfa ntwadwan ma mo bosom da
Santehini nko na timi waji amamere no afre akonfo se momfo mabosom mra magi dwan na wo twa bosom gyan egu bosom no so na bosom na timi ya wo da ben na ban twa akokokora ma me da wono kuro wo twa gyan gu ye bosom so man no afi no kuro twa 5 million 5 million so wasa de aboabo no ato gyan ma wo bosom ba ko bi odwan ba ko 50 cedis 50 cedis no bosom ba ko bi odwan ba ko 50 cedis afi bia no wasa de ato wasa de Santehini sa de to gyan etwa patanofo ne abosom a ye de ko manhia ese sika futuro guso papa no mo ka aboka bebre enti mo na mo ba di sa mo gi me 5 million no dia na mo ye ma me dia na mo ye ma me dia na mo ye ma me ne mabosom na mo print buy no dia na mo ye ma me ne mabosom wo gi me 5 million me nkasa ma ye di mi tua because o me your mind papa e wo se me tua me to what was what the to na bre me tua wo wie a wo se me nsa mra next na boto petrol ma me na na lances nso wo se denti a ehu hia pa ne se on se ye nana ma konfo no bi tete ahaban e de ye aduro aha nto wo de se wo de aduro ma obi no o se unya sa lances no ne se ma o sa 2 million se o ko traditional cancer menhia lances no mo de ma ye no e spiritual and herbalist lances na de ma mo wo no ye de ma menhia no e spiritual and herbalist ni nyina ka ho okay ene Santehini gina so de ma ye so ti ase enti abahaba ba biem no mo ka ho asem na se lances de wo ni dimu dada enti se obi fa ne se obi ye driver ni wo Ghana ha na so okuta lances wo Ghana ha ba bia wo ko bia se lances ni ye adwuma no kore enti e ba ne se na manhia lances ne de enya adwuma wo man nim yes amaje foforo for de yen mate de wo kana se enti se traditional cancer lances no mo de man se aban no person de lances bi ba wo na so de touch manhia de no se bia katachi wada uruma 5 million no mo gi no ye de we ka ho mo ba fa ma wo mo o tua 5 million no lances na wo se me sa ma gi no ma tua 5 million no wo gi me no wo se gi me sika no lances na ma me ana se free because the obekwa asa people we meditate nyina wo so no kora ni bibia na wo so bibia wo so enti ye hwehwe me a ye kwa assembly a ye nim ba bia mete ye boy ye beba enti wo se me sa ma gi lances for the asisire ana ye de and also fake ones na do so system no that traditional cancer so we no assembly wo no assembly we dey fake awu de wo hu receipt nko ayo receipt na me wo fake enti se wo fi se kwabre south to the sika bade a ana on lances na so on fa nko fa nko kwabre south na ne me kwa me nko kwabre south nko nko di me lances wo preko because who predictors na obenya no kore we e wa abam enya me dia no kore aban dia enti se na aban fufuro ba be me asaba ana aban fufuro bi asaba man ma yedi mo aban no no to na me we asem me na makọ me nko na wususu said de mo ye nyina mo pese adwuma no ho te because ye won krofo bi o mo fufuro mo so mo ye akonfo abosomfo obo tete TV so na fa ska beji sika na fa we beji wei ni nyina ka ho bi ti na ye omo ni abiri se ya na me mpanyimfo bi hia o hia o mbeka se me mini ti na me bi wo me mpeneka ye nhwe Multi TV enhwe GTV mu ni nyina wo ni nyina enya aban mu enya aban mu Multi TV enya aban dia enya GTV mu na hwe enti omo mba TV so ba ye sa na mani nyina no enti aban ntimi nyini pa obefre wo mu nyina se ye pom kwan de benya omo enti se na so mmra ne mu se omo wo hihye tachiman ne onkro ne ba na omo ye no na no behia ha bia na omo we ne de we ya Ashanti region kwan ti bi obekọ akoyo omo so de ama wo mo na Ashanti region kwan na wo ba be ye no TV no so no obi ba ho a ade na oso omasika oba station ho ana station nko kire ne fie na mo ko fa omo kwan de o so omutimi ko omo menya no on pe kwan do menya open kwan de obetime gani pa no na me matua me 5 million wo se me nsa amra me be yere ene kwa so betima afre ne kwa se me assembly ho no so fi so se ba mo asama me wo kodu na ma che no ko a se no example enti ne yoni ma bi wo ho a ye mesere ye nunu ma konfo aya na ne ma bi wo ho a wo beka se bi a ye beka se me kire me ho da bi ye busum ne ye de na ye mfa buo ma ye busum ne ye ne nam no ye mfa ne se wo ware wo yire wa nkra wo yire wo so de yare wo tukwan na de koye wa na o yire abusuan bebusa no no bebisa no pa abusuan bebusa no onu kru te wa pie wa nkra bibia sia na o se nim ba bi o so te ase enti kwa be na fa so kra wo busuma wo kwehia mpanyimfo no na we nyina wo ho obetimi bisa sansem we nyina ada wanko empanyi omo hia saa no o se bibi wo ho no mo a na wako bisa me nua ye won nema bebere bi wo ho a se ye ya obi be ka se bi a na nkwa na wo busum na nkwa na wo busum me busuma ma mere nti na me se me ndwane ku obi a because me ko dwane ku osisi ye ya e be se me busuma ma mere me afi bia wo se me twa na ntwe ma me busum a date ni da ho ensesa so ti ase etimi ko dwane ku yi e bia be do na obi di ahia e so we dey ka ba nti antwe me de nsen me so no just 31st
bia na metwa dan etwa na ntwema me bosom no ti say 31st no mentimi antwa this is next 31st na me wu obewu amame na 31st ye fancy so say December 31st but 31st no dos until December 31st na me bosom panyin ba fie enti bosom panyin no ba fie a na metwa ni dwan ma ne ntwema no okay enti afi bia metwa na ntwe no na ma bosom panyin no obedi no okọ because enye 31st na bosom no oma fie enti ne mane na bedi dia ba fie bedi dia ti that day no no ba bedi di no na me se obi date bia ko hye ba ntimi anya na ntimi nya ne sa na ewu ne ba obi wu amame da bi ngwa na abekọ sa bosom ne frɛ me nkwa na ofrɛ me enti se me ye na mamre a ye me nkwa nya fɛ na me nkwa hye ko bi na we asesa we date na ye we na ko fa asem bibiri da brɛ da bi ba me so panyin to nsa frɛ me so ohia me ba oni mo nkwa dia me ba wo fa mamre kwan so nkwa dia me ba wo frɛ me ba ba won timi nkɔ tena social media say ye hia konfo konfo ba ni bo ni ho konfo ba ya obi ya kronfo obetima baby kronfo konso di ni so se ese Matiase so dina ke bense bi o so ye hia kronfo nti o mara na yema ni tuo no fa nkɔ Matiase nti mi ne ba bi wo ha e be sere na dwumadie na se e so makwa ahene bae na oluma do ba na wo dwumadie na se obehwe de course bi a no wi oje mic a wo kasa na wo bo ne ma bi so obo ne ma bi se ne ma bi wo ho no ma ohu se enye fe kura o twa konfo ni bi no fo enye fe kura se obehu social media na konfo bi sa na boso ma be gu awiam na o twa abogu so na the camera to so na sa na beto o da beto abonten enye fe na ade na wo sere eze me sere enye kura won on se ade ba ko wo mu ni se o de boso no egu awiam o twa abo ma no now the camera to so asa the camera to so e bosom na de jam na de apia bonten ba be na ni on se bosom batire so a obehye nipa body na emom se bosom ni twa na ukotwa moja gusu na de camera to so ba bonten dia e bosom na de jam na de aba bonten de ma me hunu sa de we ni se tama me sha se me ye interview no abrafo dem ho so wiasefo ba ha na ikotena dan nanim eye interview ba na ebie pono nti ba bosom no a ne wo akire no e ba camera ni omo hwehwe omo wie no mo de ko omo hwehwe video no manya raw files no ma editing po ama na ba nti e ba ye no ena omo frem say na video ni be twa ye no yehu wa na madwene ye me fast na say ma ye mfum so ma mo mama ne na betna ho ena me kosere ye me kosere mo gitumbo mo se me make sure say bisi bio me fa camera enko to so na emom no akwanya omde ma me ne se se basa me ye obi adwuma na ya buru kire dia me video mfa send ni panma ni pani hu se adwuma ma ye dai ma ye na se me de camera ba koto so matwa abo am me camera koto da koto social media tinto ntan na de ntina de camera to so emba on se bosumo ma ne ho kwan a o de camera kora twa na emba to so wosre nansa ha de so ma ne ho kwan enye se me fiti na bosumo ba etere so a etim bo na lape o twa ho dwan ema wagitum so kra media fo ne sha se me se oba mo nsre enti wo hwe first video asesere kuba ya na omo ba ye na interview na nye easy ma wo mo a omo ye interview omo fa wo mo na de o kan ye do kora pa bi ato ye me dieta e bi ato no wa kosira kwan ko biri wa nsira kwan obi ko fo ayabasa no a eya na efe unya experience bi da hu ni sa ya person twa na obi ahu se ase ne ekoso amamere efe okotwa wa nsira kwan ene otwa ye otwa wie ye o se sima ne te koyo kono se mo hu ye mesere mo ni se mo twa mo wia mi atwa mo bo akwara mo kwa emma ampa be sinne ama on se de bia na me ka kire yakomfo no binim se obi timi bosom bitimi kwa afasha ase na o se wo hu camera na wadwagu wo komfo no so obi okura camera no so obi kura timi kodwagu obi na camera ko so obi timi de ade abo obi camera enye ne kwan no bosom no emma ne ho kwan na otwa beba se wa ama ne ho kwan otwa emma enti ade na bosom no ma ne ho kwan na bosom mu ne ko se obi camera da bi ile jalo ma ne ntwa obeduru no emma ebi ko twa de da na musie kumo ubehu ebo ebi wo so kura camera na be sei anything that driver ni bia uduru bridge so a na saade asa obo aben no ma light insa udi agora bati gain odi abobosom enso wo ka ne be sei na se won so so anything that say uduru light odu wa ba ben ne ma light no hu se
keba so saa na wo de kamla kotwa bosom a o se o ma bosom no o sere o gituma fa wa anya ntumu a ha ho na ma so enti obu a na ye mfa kamla nto bosom so ye mfa kamla nto bosom na makwan na wo nipa ndi na be o makwan dia bosom na makwan dia do peto ye bia betima ye makwan dia na bosom ni twa na suma kwan ye ka se ye twa ene de ye dangerous pa bosom bi wo ho a deja babon ha abosom na nkasa no omunnim atade o omunnim atade dabi omunnim atade enti obetima twa kamla betima capture bosom bi obom se na deja nyina aguso ebu wo so ane ba ne da so so pasanye fe ha enti oba ye ha na ena obehunu atade se ye sha atade ba bi owo no onim atade enti abosom na omo no nti na abo se tia mframa oba no kura danta no ma ne boy no kura no otimi yi ne komfo no otimi yi ne be ma kura to so no de nam onfa ho because onu onim fele bia woni so because ba bia onu ne ba bia omo wo no obi a nhye bi enye fede ma no aha obi a nhye bi de da so saa no mo de nam atiase nti oba ye ha na onu na behunu se ye sha atare nti wo no na abosom no na de obeto no bosom panyini na onu de oba fa wa che na onim se ha ye sha atare no na waye nti wo behu se atanofo no obi wo ho a ye nwera ene di sida sene asuofo no so bodo so so ho aha doso no eye doa tonton enko mu na e ba foforo te merenkenso no ene ne ye bosom na taade enti doso na hye no eye bosom na taade a wo de ahye no so enti wo nipa no na one bosom ne be kasa se da bi se me wo ba wura me body ne je se me de we ya me ho nya sa me ho begu ho na bosom na te ase eni tina se bosom ka obi na se bosom no konfo ne mpeso be ya afasha no kwa se otu wuro no ho nyina se nipa nso ne mu a otumi tete na taade mu nyina na de jagu so no because onu woni mataade so Matiase and me question wo license no ma manya wura so man kwa awi ni wo be se e bi fe ni de ni si na samra license ni so bi wo wadaro ma so man kwa ni se akonfo ntokwa wo muntam dodo ntokwa ni de be yi se tu obetwa ntokwa wo muntam dodo anaden ana muntimi nka mo maden ade ba ko wo mu ni se ma me titi akom no na ye nka bomu na ye odo me fa ni se me ye konfo wo ye konfo me ye adwuma bi na kire me so ye de konfo ye asuama metimi frɛ o me nua adwuma wo ya kire me so o me boso ma kire me we na try hwɛ so man kwa he kan wo so ko nua ho bibi na kire wadwo so ko nua ho ekwaje mwa enkanye bone enne ye do ba betena social media enne ye do ba betena social media wa be kan na nipa so ma sikura ba me ho me sha ase me ye interview me bo me master din kura ne akomfo bebere kura di matem se wa bo master din se ne obaji wadwuma na me hwɛ me master se wo tu kwan na metim kwa adwuma wona chi wo bo master din bo na ba so kan fo no na akomfo me di matem di nya akomfo me di matem sa ye wa akomfo bebere ya boa wo mo so ne wo se nye ne ya boa wo mo enne obi akom kan no bi share duro kura ma odare one day a enyini bunia e bia saa tam no wanya na nka abo dam ka bibi ye o ye ninka ye e na oman na nkasa ye timu no no kura no e ye 10% e na nkontompo e ye 90% enti so obi start so wo kan no kura na ye tan no ti se bia ma ye obone e bia odu sika ma se me fanya adwuma mo e na ma diska no e na wo ba ye na odi police fo achim e na ade ma fa mara kwa so ye benya obi be condemn sa ade na wo ye me sa me na yesisi me no ye kan condemn me so ye wa konfo bebre wo wa obi sika so wo ye adwuma ma na adwuma ni ye nipa na fre no se di nipa na tem e se threaten nipa no wo wa je na ade enti we no pese nka bomu ba akomu emma because wo doni ni ho tro na ye de atete ye nti obi enwe se de obi ye bia ye tro na ka betia ne me yonko akomfo e de custom fo aba me fie sie me check me cars damba me tie ye me won wa na bloggers e de me ko tena social media e di matem me nya akomfo mo be support no e duru court no so mo fa dance emra be sine me nya akomfo ba ko me ma court wo so okura dance bi so disciples me kai why enti wen ka mo me be fa na why nti ba san kan bo ni timi ma so ye blesuma nkwa he asem ne ko na nimu no akomfo do se na ba na nim so mo ya dance for me ne blogger dentem te ba san kan bo ni timi ma ye ko fa nka bo mu no why hwe da bia me kasa na che metere so ana ma sori na che hia me first day was man kwan no komfo na de na komfo woni blogger nya asem na komfo no mum sa support bloggers na me say before nana enene no kora ye mpe no man nim ye mpe no kora wona mo se mo wa dance ye mo na mo say dance bia mo wo bia no mintimi ntuma duro mintimi because mo nya me yonko komfo mo mfa nko court me letter so me de call court no ma dia tum say adanse bia mo wo fa me ho bia na say tia o man ne mra
etia akom mra asotwe bi omo bi omfa majetum se aban asotwe bi aban de ba ma bi majetum si e betwa me mpesa kura ma ye ready si e betwa me tie bua bi komfo so ma ye ready besine yes obi e ka bi na ye ka bi na obi se ni e na deda ho nti yo odon na eni ho ni odon ni ho nti kabom ni nti me ma no Matias so tia se wo ye wa ade no bosuma wo kom ne bi na me kom ni me kom motia na me wa asuo a o mankasa firi o mu poma ba me nchen ba na me se me ye motia komfo ni nti no me nyusu asuo ni mo e ma abonten ba obi betra ka se na de nko wasa kropon konko busa na mo nko me kuro mu konko busa woni masuo ba me so eno nti na me de camera to asuo so baby bosuma pe se camera capture na be capture de on pe no on pe Matias so tia se me obi no ba me ho ba ya adwuma kura me de camera to no so da ye wa ko panifo bebre obi aba na fie kura no de camera to no so wa video no de to bonti sane ye adwuma e ba sa obi so ma obi o mi sa o de na se me ba be so bonti o ma bo konfo panyini pa na o de camera to nkrofo so obi mu nyina ba me ho we mu nyina ba me ho akom ye sumaye we ade ye ade ndi suma ye di sie enti suma na ye ka no enye sumaye o eye nsumaye e me say se me bosom se bia chia me bia hia obi na adwuma na be na sisi abosom bekum wo ye ntro wo hia botan se wonim no me hia obi kura botan se me nim no nso no wa ye na adwuma da otumi frɛ me na me chia wa nhumi anam se me masa ma je hia wo horom de afa na ha de sa wo go no ma betuma frɛ bibia ni a aha na be ya mo bia hu se onim no ba me ho ye sa odwuma wote na ye na san ka se bo say dressing konfoni bi dressing nye Ati ti kwa ne ma no ya hye ye nsei hwe e kwa fide kosi ha hwe maame ye woni me bebi wo a omo yo mo se minusman kwa hen na minusman kwa hen suman kwa yo papa prekope bibiri na nti ase na me ya ade na nya suman kwa hen ka kire me pain how ade we na nye me se papa matimi nye bi so ti ase konfo eni kwan se ka ofura ntoma se ye fura ntoma se cha ye mfran mu mfran ntoma eni kwan se ka konfo kula ofura ntoma o waden konfo bosom betima ba anytime nka mi she konfo we bamboni o what is security ti se soja ni sa na community e we donko bosom no donko ne ti se obi aware ne yire anytime bi otimi ko ne yire ho no kwere pa o kwanda ho wato atuaka no kwere ti so pena no po wa wie anwumre o ba no kwa ise bi a won ti apo o ye adwane ko abesore ya ba sadete obi okura na o ya adwane afense ne ko ado ne yire ni hu kwa so be dum gas ne ko ha adwane no na o ya ama no o so won ne ti sa na bosom tie anytime bi a rotimi ba wo so enti konfo awose ketem bi a no nam a ofugu die Show fugu na osawo hye ana dwuma de na se akofo bibire ba nya fefre ntoma wo enti embusa se bosom bi ba ho a o de ntoma na be kasa ada be woro ho o se wo hye fugu na bosom ne betre so a na se bi kura emergency no aba ya ka se katache fugu we de komfo ade a obisa nyi watare no enti hye ne fa ka wasem ntoma no be pato agu ntimi ka se on fa ntoma ni mfira nje sa se mu de bia ready asa soja ni no bia wa ready se wonam bia wa ready se bibia betimi asi ampa bibia betimi asi ntina se wo ye konfo na akwa afahye bosoma wa mfa ne ne ma no na di kan ba de wa mfa ne ne ma no ono di kan ba wo be mafia o so to betimi kwa afahye na bosoma be pra no ntimi nkom pra no ba fie because of bosoma wa mfa na tale enso ne wo betimi ka se bosoma me mfa ne kwa afahye ampanya pa so mfa ne kwa afahye so ti ase enne ko wo betimi ka se me de bosoma we ma me nana we mi wu a woni ma de enye wona be kire de bosoma pe mo no an kire de o se mo chusu ni choice okay ye nhye bosom so ye nhye bosom na emomu no ufra ntoma na awo setem bia sha wo ye konfona so be fra ntoma dia make sure say wo be fa fugu ba ko hye o bag ne ka ho ti bia ni a case emergency kura be fugu na hye bosom na mpe wo ba ka so we de konfona atade ni enim so be bantu de hye man wo ne ka sa wo so wote ase no aye se bosom na ba na bibi besi a afa no de ntoma be tikire no emfa se dressing so hu hia pa na kai ye na mle bi ye be kire mu se so hene wo kodwa bo ase a na se wonim dressing code na aw se wo fan toma colors be hodo kai ya ka do na ado ade na na fagum se drop pension afa ya e ko si wa twe in case emergency na wasesa no so enti nyese bi a ntoma na ye ntimi ntontoma mfura betimi so dwuma no bro mod
so adwuma no ntia na meton me ka ba akokora na metum da ntoma do se na metumi fanto ja mi kwa menye bi efra na mo adwuma na ye no ntoma sem no emfa matiase ene mo wore hye no etire je eno emfa o se makeup so otwa na ba makeup so watwa mpese na wa we ni tira se ha nyina ade we stone boy ni Shatawale so matiase ye wonema bi wo ho a hofama bi wo ho a enye ene konfo be makrat mi koye makeups konfo be ma watwi nanim konfo ba no watwi nanim ne ya hyehye ye mo were na kan ni nyina so matiase enso so no wudi agoro a ye be ka kire wo se wo na wonye nipa na de na wonye na nye o a wo tumi fo se on ti san firi hu no na wo bosom a me na me sa metufo da bi me bosom na tumi fo a kire me we niam nyina nti wo bosom na bosom tumi kire on 2-4 sa ene bosom bi wo ho a oba no be ka asem a de konfo be ka no the same thing na bosom na ka ye nim a konfo bebere ho a omo bosom kasa nyina ne omo ankasa ni padua kasa ye baako Matiase. Eso so wokom. Matiase. And ye na san kan ba ho kan ho a wo se watete. Se akonfo ni bi no. Se de a ye nyina ye kaseti ano gayism ne lesbianism no gay to se bi turumudie. O watete se bi akonfo su bi ye bi. Musuo osram mo munjai. Maami ade ba ko wo wiase ne se. Mesile su mankwa hen. Enyeme bi wo ho a wa ye nhwe ha ache. Okay. Ena akonfo ni bisuso ena mkuo na o matititi ni ntino bebre na musuma nkwa he obeka asem no koduru ni fia na o ka asem ni different okoduru ni kuo ma na o ka asem ni different so ta se minima konfo bebre atwa mo pesa gu asantema mu ha o mo twagu na nse na sa ne ma no to atwa o esukura to ntwai minima konfo bebre atwa mo pesa atwa gu a o ntimi nkom biem awasantema enso me minim se ne se mpesa twa no eto atwa sese yo enyema bi wo ho ne ehu a me kura metimi complain bebre masuma kwan wase power to obo enyema bi wo hu no social media time ena akwala tete akom kura na wote social media na camlet no so ena akwala tete akom no hyempaboa ena komfo chia obi ko gina tenten me obi a okom gya me bia me chia na me bafom kotu nanim di ma no me nchia suma nkwa hene enyina ntenten da tembia me kotu suma nkwa hene so onka asem nso na betima kotu wo asem a wona beka me wo ba bi ko no frɛ me se bia me wa hemfie na bia wa frɛ power wo me kwa na makokoto kopu me se obedi ni nkomo wo ne me di ebi wo se tenase ne nkasa so eso akonfo ne bebre no akari jatete no wa chesuma nkwa hene nana ye di nkomo no ka se ye wura ama mo soso mo wo lances amoje no wo mehia adaroma won susu se ze bebe aduri a de abamu de ba beka na de rika communicate bi se wi asa abamu de ni de mbaji ni menhia je hi na di mu mawo me menhia de no na ye first edi mu mawo sene aban de no ni aban lances ne mo mitua aban tax ena me yi se aban beka so be lances de o mu ni se ye wa bosom bebre wo man mu a eye santehene bosom eni de eye fat se bosom weti se atano no bebre eye santehene e bosom eni e wo atano bi a eye santehene ma bosom santehene woni de santehene ma woni de okay so ta se ti sa bosom no so no wo be ka kire mo so mo so akomfo emra ana so be ndi nene se ne de amso munyina mbo nya be nya lances bia ti so munyina be nya lances ni bia wo na wo se aban mu mpanyimfo no mo kohia otumfo na mo no otumfo dwena mo hwe ye nhwe na nsen yom be ye se mo pass mla bi se queen models so nko traditional council hobi se wura bufu ye so ta se de wura bufu ye se omo hyehyɛ ye nko na amamre no so amamre so nko enti akom ya amamre akom enye mra ya amamre so ta se ne mo mete oman ni mu na me ya ade e betia oman ni mra de a oman no aban no ho kwan so otwema so ba aban ni ho kwan so ye lances ma me se menye lances mfa nkokom aban no woni makom ho de yi ana aba me lances mfa mekom o se ye mu se doctor ben ayi operation a wakum nipa Ghana ha ya chene da me hu obi da enti so my lances se ekum obi kura because of your lances ya na ene mra ni obedi se ne wa nkum ne kwan ba so ya na nsan omo hia meeting bi e ma police panyin de betum se akomfo ye hye mo akomfo mo hye mo akomfo
kwan e fa so kum mu ade sacrifice etimi di ahoma so bi kon etimi yen e ma me interview say en kom ko share na ba se fie e na me interview say ne ne sesa na ye kan dia mo shamafo no kwa be no mfa so kum fish omoto asauna na emwa ne dom odoma gum na emwa na aprea no wawu enya konfo hunters no mo mo atuo e kwa be no mfa so kum etu enya tuo enya konfo hye okoma ma yankafo kwa be no mfa so kum na obewuzezi a kwa be no ma yankafo fa so kum na pie ebi okura machine yes e dini siso na etwa ni titei no apre ansa na wawu enya konfo hye owi e de machine na twitwa akonfo hye mo konfo na mo force say aban lances no mo ba gi no musa say kwa be na be fa so be your sacrifice on the last say be mo wa wie atwa sacrifice mu me na make a kire wo na so be twa sacrifice untimi ntwa aboa kura ma obosom anything na himfi o mo katumi o mo kamera no so ta say abosom sem ye sacrifice asori ye sacrifice malam for ye sacrifice ya frɛ malam for so mla me lances ya frɛ so for so me lances ya na dodo na to nlo nti aben adenti na konfo ne ye frɛ se me lances adenti na konfo ne ye frɛ se me na konfo be ne ni lances bebre tetu o tell say cancel lances nko mo nje no magije aban mu de omo nje mention de no akonfo na prema aban lances ne ba so no mu nim de di akire omo ni de akire okay lances na ba no mfo aso na bi o na wo give me tax lances say o give me tax uni madwuma me yenti na wa give me tax na wo se me sanye lances me nya ne say ene yakoma nche se sia so ne aje wo se na moje lances wo moje mu de wo mo nkrata wo menhye mo wo di ebo mu di wo no konfo bi ye bone na se office wo Asante region na se abaso ya Asante region na hunhu na enye menhye na se wokọ ye beje record ye be frɛ no kwa wo be no beba se be fi se meti here Kwabere South e na wo ma me friend say people we etu Kwabere South e ho sisi ase wakwade sisi assembly na wo so wo hia na black power enti ye nim fie enti last be ya konfo na nkoma wudie de se asodie da so akwa hene so pa wo adwuma ye enya asodie na wo no so wo ka asodie de ase wo bere wo adwuma ye yenga okay akwa hene wo adwuma ye papa ena wonim se manhia prisoners wo no any police station na wo ho no enya so ko chi individual bi wa bonten o enya manhia na ekwachi obi a waye bone wo so ase sawaba na ye konfo ntemlam kan sai mafidi ya so na ka ye wura onye na prison ho na aye ma no aban me yi ni nipa nko se wo ye konfo na osisi obi a ye de ko manhia kwadi wasema prison na ho ye dai nye de enti minim de nti aban ne peso be drage ya konfo be hye ono ne diem mi bia o manhia bia wo ho sunsumu court nyina o manhia ase aban no wo se sunsumu asem no munyi ntum enti sunsumu asem munyi ntum na ko lances no o maji sunsumu asem atuma na aban ne be court ye baji sunsumu asem atuma court ana manhia na ji sunsumu asem manhia na ji sunsumu asem so se manhia na di wo so enti manhia di wi a odi asem no spiritual ne wi na odi fa physical no do ko prison do ko tum ne do ko tum ya yi utiri ho no sanate ye twa mpesa ato agu enti se konfo ye bone a manhia na o se oka obi nsan obi a manhia na o se ekọ eni ko se ko enya aban enti se manhia prison ho ye de manhia police for dey no mo ye bosumi bia no ye wura tua omuka omo na se chi ya konfo omo chi ahemfo omo chi ahemafo echi modwafo ne ahemfo ye di hu nyina ye bone omo na chi yen se mo fomu a mo na o se echi ye wonkrofo bia police for ye bone omo chi police mo wo mam ye wonkrofo bia soldier for ye bone a omo chi soldiers enti akonfo ye bone a manhia na chi yen enti aban na odi lances be hyem no odi hyem for dey wo so wo give me property tax e dan amasiasi ntokura to wo agi matua wo se me nsan tua makom na me kom no wo give me 5 million matua wo se me nsan me lances ne be ye for dey na dodo no wa mo so mo di ni krata bia so mo yaje mo tum so mo ya konfo am so mo di di na to mo so mo di mo ye nsem bia ensem fata enti na bia we nyina aba say ye won krofo benchia lances no ko ye 2 million 2 million no why na afi bia o 50 cedis afi bia o 50 cedis eso ye konfo bia o timi di obi 30 million so ko ye lances ya ma no me na make a kire o ye wo konfo o timi di ni 30 million eso ko ye lances give 20 million e de come nshia ko ye lances ma no eso ye 2 million 200 cedis na why so ta say 2 million 200 cedis o tun fo nyina bi say akom no watete obi akom o afi what you 50 cedis
So we osan kwa sande ato na masande abrew. O sande oduru won o ye festival so wasa ato na ntwe ba ko na odwan ba ko kra say. Odwan ba ko. What you 50 cities. Yes, I'm odwan ba kwa sa ma osika futuro. O da che say wo no kwa na aboka. Sanete enti aban na wo gi me 5 million dey na afiri ko ye ma me. Onya hwe ma. Dey na waban ye ma me. Property tax ya wo gi me na me ye me kwan, me na me twen me nsuo, me na me twen me light. Dey na aban ye ma me. O ma police for bo ho ban. O ma police for bo ho ban. So police for ni na man yi mu nte bi o mo so mo ho ban. Me. Police bo me ho ban. So say aban ye dey na o ma police for bo ho ban. Na police ni abe try me fear 30 minutes plus over here dey come. Yes, o nya hwe. Me nya hwe. Ba me yo man ba penti no. Tax. E tu ntimi nsa me dragin nsa mfa nhye se. Me nsa da bi asante reji ye mra nko. Senkran ne mpatam aka na bi a sa discipline ni ho dia. Asante mem de ewura da woro man discipline wa ha. Discipline wa ha. Ye na suma, ye na hwe man ya menkai asampon na busuafo nipa owo asampon otumfo asampon he owo na sekan otumfo anka se o mom 24 hours baby nipa na hebi o mom kwache no 2 million santim o man kwache na afana ba o man kwache ne Togo kwache ne ba se Burkina side o mom kwache no so ti ase enti sante he wo ho kwan se otiro de suman kwan yesi wo konfo bi a wazan obi konfo bi a wasisi obi wafa kwambone suman kwan wo ho kwan so frɛ no mun di na sem wo frɛ no ma police man hia police wo kwache no ebubo na onkodam so ti ase ma hia police for no enkon kwache no enti we e aban asem ye na ka say some komo madi no ho nyina no wate o de okogbo yewura mane ye se de esi ye nie aha na fe hu mu aye bia no so eno kra ne se yewura ka se wate a yewura dadawro ma we de me ne nya adwene wonte na wo se letter na o mede ma no ebesi wo no so na wo ne sante hene dwene ho ansa kra na sa asem we kra ne ka nye ni se enka ban esi na mu bia ni ho na nka akwan te se sante hene emmomu na wo de nhyehyɛ na ai aba yese se okwana sante hene se de o ka no no nya adwene a afa na mbetwa ma na mbere yes nhyehyɛmu na afama so matiase so ta se ye wura so wo lances ya wo de ma na konfo you wura wona lances wo de ma na konfo wo prison wo ye konfo na ye stop one ya do tum wo hene wo ye stop one ya do tum enti adan na we nyina no wo ho na ye se nana e bia ye tena se ya o ka se konfo bia wo bi o hene o hye na te nso bia wo konyo o hye ase wo cheche sa na mani nyina so ko wie ye wura item enti se ne sumankwa ye nana sumankwa hene da akonfo nyina no na se so obi di bone nya na se di da no so ye konfo nko ade a o wo ta tumi no mesre sumankwa hene anti committee yes committee o mo ba ye den anti akonfo na onyi committee o mpe akonfo o mo ka no kore na onfo nya committee se nipa 12 kora na se be ya akonfo bi ye bone a na ye kofa no police for kofa de ne ba himfi a akonfo no bebusa no questions amana answer mbetutu na no se na wo se aban mu na be ma ye lances aban no question be no betu bebusa for akom ho akere me ne so come me lances to kan o se de obi di protocol ekwaji lances no se wo ye doctor no nyanti ha na ye wura katache frifa oba bi e ma na health insurance se panyini onye doctor onye nursing school da ko di protocol ba beje abewo pane bo na ekun so ti ase enti obi nye konfo beti ne hwa ko bo konfo bi na ko gi lances ya ma ne se na kola no aso bura ne on wela duro bi ada ye de ahwene beto obi nan ene nkwala ketenkete omo papa mo do ahwene atoto mo nan so mo ya konfo eso akonfo mpanyimfo bi na sha ase de do so sisi omo ma asene ene obi ye wede na watuma ka so ti be sere ye wura sumankwa he adwuma na boro no so anti committee sante hini mpo ati committee so ta ase anti committee woni ya konfo ni mu omo ni eden a omo onim so omo de omo ka no kore on pepepe ye so pepepe ye fo na on fo mo anti committee na omo ntim fam anya adwuma we siase be de no kore pa na be kom de a akom ni hia committee nemwa okay so ti ase nemwa ese social media de na aba sumankwa he mpeda bi no wonka se ne me wa wo fi se konfo bi afa kwambone so age wade nyina wo ka kire wiase nyina se onfa ho di tesi mra o evidence nko ade a o evidence nko onfa mra no hwe nkra tank be busu mankwa so do nyamika 60 years no ntimi se obo asem ni wie mi na be tell 60 years no ntimi so obo wie obewu ama obi ewu asem ni so obo wie unim nkrofo yesu ka nyina konfo je ka nyina mo je free independence e de nko an ko ye oje ka yo obi kura timba se ti se man ya
odi jeep bra mi ya say wasa bra me F150 me ntua 1 cedi kura o F150 me de papa ne ka me ntua 1 cedi kura so da bra o odi abra me na me no kurenti ti maka kire me yire ne me ma se na me wu na me de papa ne ka odi ne ka o muntua muntumi ntua man fa ne ka nko because me ntua ka ne ka muntua ka mpa ka no so mi twi so tia se ni nyina ya me no kure man no so odi ka ma me no de pipa nyina ka ho saa na obi ye no so ka yi de me pese meto oh nipa bi so beto fa pipa bra o ji pipa na wafa na ukuta busuma kwa unku suma kwa he wa adwuma yankasa o wa adwuma yankasa enti de mesre lances na aban ne so de ba ne de emwa okay buana emwa ni nyina ne se asantemam otumfo ya lances amaye dada enti sense san ebi no peso de ba mo fa nko manhia no otumfo mfa nka ne krata na wo ye ne ho na mukwa winu aya mamu na sa aban ne fi se opa bibia firi ye ho a sa traditional council tax 5 million na wo gime no sika ba biem na se pa firi mi ho senye sika na wo pa firi mi ho de a ada na hihye na opa so de kan no mfa nko otumfo lances ne ho na mi kura traditional lances me sa ko kura aban lances anyam bia na aban training be no de meko e se aban ni mama lances no obi e ko driving school a ye de fa training mu no kore pa e se aban ni training be na aban de meko aban no nim kom na bi oni makom enti oba fra me bosom na ba ma na busa no questions ana exams be no de be mama yansa na mama lances no na kom no nkom bi obede nya exams de amount exams be no de be mama wonya exams bi afa enti sante hini de betuma ye exams no kore mo bu de se bibi koso o man ni mu atia konfo mra mo mosom nkwa hia ni sante hina beti na on fa san hihye ni mu akwam na nya mu aban mu na be so de se mo be ye lances wodi ka agime tax dada anti afena mate ase de nti a wanko no ha na wonsem a wo ka de wie de na ye dem se parliament wo benya akọ no so be so kwa parliament en fa lances na ekọ aha nti parliament wo benya akọ na se wo ko jida konfo na mu na wo so wo sa case we nyina fi wa maye tie mu se MP be na man lances MP o kita lances mi hu MP o kita minister so mi hu minister o kita o mu nyina ase so e appointee for na enti busa won se obi a ya gina tum wa santimam so wo ye konfo no se woni manhia lances a onye konfo na bia mo small person dibia bi na person de lances e bremo na mo so manya kwan na manya sa opportunity mo so mo stand MP no ye man lances ansa no woko e bi shanka sa lances ba na na twa dia medi ni mempeso aso de betwe so ato aba ma me no correct na bia lances e beban e na be ma chance ama afei media me ni aban na betwe o na twen asa de ma mi wie lances ba na wujiji mujiji bi wi a na be ma kwan ama se nye bi yi president na be so ani yi na on say Quran don say na be ma confo so afre mo am so ma be gina ho na so wa so ya kire mo wa din si ya kire mo so so na ya lances ya lances mo ye lances ma o mo ye lances ma sofo ye be lances ma confo ye lances ma limam ye be lances ma ba o ti asori de a o lances a o de ye wa asori na so no mutete ha ma mo ye jeja bonten ne de amu ni lances na o mo lances anka baabi a ni particular ye si aso dan ho sa so for lances a enka baabi a ni party fa adwene no ye si aso dan ho aban na de ko ma no so no ka so pe na aban ya ton ho ama no a on wonya aban de ama ne nko ande o de ama aban to asase okoto asase de obi ho no mo a enti okoto no o ka so de ko si aso dan dodo na aka ze bia midi besi aso so aha ye na me nton ma ma me me lances no me nya ne china e bia me ko jail because aban ne give me tax ai ntu twa tax do we okay me unya lances na be so fi say assembly fo no ebu no mabu mia mfo mo court assembly na bu mia mfo mo court ofo black ye na wase ne fa ni nyina nsi wa ate ebusia ye fa ni nyina esi obi ye boba money wo so wo ye lances ama no me ma koma me kom no wo be ye lances ama me ade me ye boba money na me ton akomunye business o akomunye business etu register me business say me say omo dada omo register omo kom no akom no omo register dia kwa ben because on register asofofo evangelist form na mountain na omo je collection kura no on register omo ye na mountain de omo ni so tia me to me akokọ me ko to akokọ na me be ma de bibia me to to bibia enti no wo say begma na wo ye wo charge me 5 million me nkasa e wo bom ye mpa so me nkasa wish asem wo ye kan we ye kan we bia comfort black power me da wase bebre se wonya daje na woni madi enkomo ene da yi so busia me na wase se so nya daje nya bre ehwe adwuma den piti ahyase e be se wieye comment section wo ye o de ya na wache wadwuma na ye kama subscribe channel like san hye mo bibia enya bi enhwe na me so so yi me kai se nala aba NALA wada ma download app no e wo phone so wodia ne se wo pese wo send ni sika free abroche e ba Ghana
say ye United States, say ye United Kingdom, say ye European countries ni biara wo pese wo sene sika e de ba Ghana ayem hihye ni ho download the app no e wo phone so na fe register na we register member we so be use your promo code nyansapo use promo code nyansapo member we remfi nyansapo na we use nyansapo no the register wa jaroma wo benya $20 cash back reward. $20 cash back reward. And I'll be on your first $50 transfer over here. Into a darrow man, sapone de for your promo code. Na emwa nala de no one ye transfer sika. A fimu, and ya fear king no. Ama ya sum ajoye. Nyan support TV so ne. Me ne for Black Power net na say na ye de enejuma di brew. Me am di de. Oba ya esuama ya boy de nyina esi wa say. Ya say na e be send de share bi o. Wadaroma Macau. Adenti ne bube. Ne brebe nse se bube. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe. Odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa. Tanyini wantena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo okra wo nye bi. Tontonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntuma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so. Pese otrimu osuma. Ense bratam. Fafam ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai. Ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se Kofi Nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata.